Medina şaharında bir kişi Peygamberimizin meşitinde deyip namaz okudum öyle deyip. Namaz okudum öyle deyip, namaz okup bütünümde karasam yanımda bir kişi durat, iki kolu joğa ekan deydi. Qanday kişi oldu ekan, bu qanday yaşaydı ekan deb kızıgıp söyleşkim kelip deydi. Medina şaharında el köp da umra barganlar. Ana jogat aldım deydi. Uyga barıp uşunçalık surandım deydi. Allah'ım oşol kişini mağa joluktur dep. Kiyinki namazda barıp darat albatsam deydi. Yanımda oturup kalıptır, iki kolu yok da. Oğuz menen kranikni açıp atat deydi. Men barıp jardan bereyin dese meni jonuma birew tap koydu deydi. Karasam narıqta birew betini juup, oğuzuga murdaga su alıp jardan berip atıp deydi. Darat alanga. Darat alıp бүтті артынан ээрчип алдым deydi. Бұл қандай киши болду экен деп. Барды deydi, namazda okudu. Namazda okup бүткөндөн кийин karasam bal çok ilimli kişi ekan deydi. Alim kişi ekan deydi. Oşol jerde elge tafsirden sağak berip atat deydi. Elestediniz? Sağak berip atat deydi. Sağak berip büttü. Sağak berip bütkөндөн kийин anı eller sura berdi. Men da kızıp surap kaldım deydi da. Usta sizin iki kolunuz yok eken. Jaşooda armanınız barбы desem deydi. Külümsürep turup. Yok. Elhamdülillah men de armanım yok deydi deydi. Nege desem Yasin suresinin 65. ayetini okup berdi deydi. Allah Teala bu jerde aytadi: "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ve tukallimuna aydihim ve teşhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Sadakallahu azim. Al kunde biz alardan oğuzun möөр basarız deydi. Demek oşol jerde emne peşat bas koyat eken bizdin oğuzga. Biz süyle albay kalat ekenmiz. Ve tukallimuna aydihim deydi. Bizge alar emne kılgandары tuuralı kolları süylep beret deydi. Ve teşhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Buttары dağın kölkü ötüp beret deydi. Demek emne iş kılgan bolsak büt bardyk dene müçe tulku boy bardyk süyleyt eken da. Oşonda tigi alim kişi aytat deydi. Ellerin bardyk kol menen kılan künöler jönde süylep atçet berip atkanda mende kolum jok, men bir şekede turup turam dep aytат deydi. Karasaňızlar şoga da razı da. Misal biz жооп berýärdi. Misal rümpke karmagan bolsak men konyak karmaganmyn. Жол болса Назгүл менен саламдашканмын. Жол болса Азамат менен жетелешкенмин деп туруп, бүт колдор сүйлөп берет экен бүт баарысы. Жооп беребиз. Ал эми бутуз болса дискотекага барасыңбы, уурулукка барасыңбы, аны деле сүйлөп берет экен да. Аны да сүйлөп берет экен биздин буттарыбыз. Мисалы, мен бир жерге чуркап барганмын, 60 кило болуп барганбыз, кайтканда 90 кило болуп кайтканбыз. Бир нечени урдаса керек деп туруп, buttарыбыз деле көөлүк өтүп берет экен да баягы жерде. Карасаңыздар, ошондуктан биз ошол аалымдын сөзүн эске алышыбыз керек экен да. Бул жерде эмне биз Кудай Тааланын бергенине шүгүр келтирели туугандар.